جه نواندن و چینوریت نیوز بولتنا کردیه وار باش. تراجیدیا تقینان لحریم کردی بردوام و ویجاره لرمیلان و سریکانیه. لحسک شرگران دبا و یا پگه تاخن باشور در پیش دکن و چکدارن داعش آلن سپی هل ددن. کجاکه و هدفه ترکیه توانبار دکه لسر تقینا سروجه و پولیسین ترک ریل پیش خوپیشان داران دگرن. جه انجام شاشتیه که تکنیکی ایرو بربانگا سبه ساعت 4 و 5 خلق لناوا دپویه که چک و جبل خانه نیا پگه لباجرو که رمیلانه تقینه که بهیز چی بو لگوری آگاهین تقینه پر بهیز بو و دما تقین چی بوی آگر تقینه بقاسی 100 متریان بلند بو و شوق آگر دابو ناوا باجرو که رمیلانو گرکه لگه جبر ویجی ولاتیا ترسان جمال نخواه در کتبون دروا. هاتا گوتن که دا انجام تقینه دا هنه کس بریندار بونه و هاتنه و گوهستن بو نخوشخانه اگر که لگه لی نای زانین که چند کسن هاتا زانین که نای زانین صدما و تقینه چه بویه لی هزینیه پگه کتن روش آمده باشیه او دا پویا که تقین تیده چی بویه کیلومتر که جناوانده باجیر دوره و تنه آلیه شروانیه پگه و تی پاراستن لو ما تی پیش بین کرن دو بیاره دا تی سیویل زرار ندیتنه. ایرو دانه سبه لریبند مشارفه لدرگاه باشوری سریکانی موتوسیکلکی بمبکیری هاتا تقاندن. لگود نوچگیهانه ما بر پرسکی جا اسایشن سریکانی را گیهاند که او موتوسیک کسی نناس وی لکیلک ریبند دانی بون دماکو عربین سیویلان رازی کرو بون لسر ریبند و لبندی در باسبونه بون و ده هاتا تقاندن کرن. او موتور ماینکیری بو هاتا تقاندن بریا ریموت کنترول و ده انجام وی تقینه ده دو اندام اسایشن سریکانی بریندار کتن یک جوان جبرگرانی بریناوی هاتا و گوهستن بو نخوشخانه قامشلو. هر وها زیان مادی گیهشتن واسایتن سیویلان لوی داره. لگوری نوچگیهانه ما که او دمکه تفگر و شوپ بسر سریکانی وازیده بویه جبر هاتنا کوچبرین حسکه و چونه و هاتنا خلکین کوبانی. دوه سریکانی ریبندنیا پگه و اسایشان به دهان وسایط و سهریجن و گوهستن مازوتن یین قاچاقگیری گرتن. لگوری اسایشن سریکانی جوانیت نیوز را گهاندن که او سهریج به آوائی که قاچاقی مازوت و دوگهستن پاریزگاه رقای و لورد فروتن. هر وها همان جیدری جمرا دیار کرد که او سهریج مازوت دریه نفرمی درباسی حریم دبون و ریبندن لسر بره تی خاپاندن واکو او دبن ناف کانتونا جزیره دا کار دکرن. نوچگیهان مل سریکانی آماجه کرد که اف بازرگان مازوته با آوائی که قاچاقی و مازوته جکلگهن سیویلن ین بسر دستین دکرن و به نرخ سیقات لرقای دفروشن. هیزن هف پیمان ناونتوی جه هفته بوری و 46 ایریج بسر خالن داعشه و لسوریه برن جبو زانیارین بهتر ام به هفرا لوی راپور تماشا بکن. د چارچوبه شرهزن هفپیمانی ناونتوی لدجی داعشه ده لسوری و جبری هفته که و فروکین هفپیمانی ناونتوی 46 ایریج لدجی بارگهن داعشه پیکانین هروسا و لگوری راپورا هیزن هفپیمانیه کل حسک فروکین و 26 ایریش بسر 22 خالن داعشه و برن ده انجام ده کامپک پرورده 7 اتومبیل لشکری 2 اتومبیل ماینکری و 16 عنین شهر هاتن ویران کرن لرقای جی فروکین هفپیمانی 2 خالن استراتیژیک خالک چافدریه و سپرن کو آلیکارین لشکری دیگهاندن چتیان به 10 ایریشن آسیمانی آرمانج کرن ده انجام اویه ده دو سایتین لشکری و هر سپر هاتن تقاندن. لآلیه کیدن لحریم طلابیت جی فروکین هفپیمانی 4 ایریش بسر گروپک چتیان انبارک چکان و ترمبیلک لشکری و برن و لورجی گلک زیان مادی و جانی گیهان چتین داشه.
هەفدەم لە هەرێما کۆبانێ کامپەکە پەروەردەیە دووە سایتên leşkerî û sêaniyên şeriyên Daişê di topbarana firokeyên hevpeymaniyê de hatin teqandin. Li nêzî Helebê jî firokeyên hevpeymaniyê çar tank, sê cihên kûçeteyên xwe tê de vedişartin û çar otomobîlên leşkerî yên Daişê bi du êrişîn asîmanî topbaran kirin û ew bi tevahî hatin wêrankirin. Li gundê Enîsa jî yê girêdayî herêma Til Abyad, du kamp û çar aniyên şeriyên çeteyên Daişê ji aliyê firokeyên hevpeymaniyê ve hatin topbarankirin û li wir jî gelek ziyan gihana çeteyan. دربارê şer û pevçûnên dawî li hindir Sûriyeyên li şer li Zebedanî, Heleb, Der'a û Idlibê şer û pevçûn di navbera hêzên rejîmê û yên rikîberiyê de gur dibe. Zaneyariyên bîtêr di rapora bêbe. Di pêşveçûnên dawî de li eniyên şer li Sûriyê tevgera Ehrar el-Şam û Cebhetul Nusra li bajarê Zebedanî li gundewarê Şamê êrişî bargehê rejîmê û milîşiyên Hizbullah li Çiyayê Bakur yê bi ser bajarê Zebedanî vekirin û artêşa azad ji aliyê xwe de rêbendên El-Kerzat û El-Mora kontrol kirin û sê tankên rejîmê têk şikandin. Herûha bi dehan çekdarên Hizbullah hatine kuştin û bi dehan jî birîndar ketin û firokeyên rejîmê ji aliyê xwe ve bajar bi hejmareka mûşek armanc kirin. هروها لحلب اودیا اپراسیونا فتح حلب د داخویانیکه دراگهاند او ایریشن خو به تانگ و موشکین گران به سر باجاروکن نوبل و الزهرا د بهتر بکن او شر خو لتاخن حلب فرهتر بکن دا گو رژیم اسد ایریشن خو به سر باجار زبدانی و بسکنینه كتيبين أنيا باشور لغندوار درعاي نافچيا تل الشيخ يا استراتيجي غونيزي بالا فرخانيا السعلاي لغندوار سويدا كنترول كرن مالپرين نوچيان لدرعاي راگهاندن غوسيو پنج لشگرين رژيمي و ميليشيين وي هاتنه كشتن و بدهان لشگرين رژيمي جي لبا كتيبين أنيا باشور هاتنه ديلگرتن هروها آگر ببالا فرخانيا السعلاي كتيا پشتي گو ارتشا آزاد او در بموشك و تومپن تانگان ارمانج کرن هروها جی در نزی رژیمه کشتنا چار سربازین خواه دوی شریده تکس کرن دماغو انبره خواه بدن ادلبه ارتشا الفتح ایریشی هر دو باجاروکن الفوعا و کفریا ببتری 500 توپن گران کرن لگوری توریا شامیانو چیان و لگوری هنجی درین خوجهی لادلبه دان دیار کرن گو ارتشا الفتح سه تانگ و چار ترمبیلین دوشگاه تکشکاندن هروها هفرزین ادلبه راگهاندن گو ارتشا الفتح بارگها مداجن الحسناوی کنترول کرن جالیه کیدن و ارتشا الفتح راگهاند گو اپراسیون رزگار کرن هر دو باجاروکن الفوعا و کفریا بردوام به تا گو پشگری به جباجار زبدانی ره دەسەڵاتداریە وڵاتی ئۆروگوای تەکەس کرد و ئەوێ تا داویە vê salê heft malbatên Sûrî werbigire piştî ku di sala 2014 ve 5 malbatên tenê wergirtibûn. Wezîrê Karê Derve Rodolf Nino-Nofwa di Kongreka Rojnamevanî de ragihand ku deshilatdariya Ûrugway biryarek derbarî wergirtina penaberên Sûrî derxistiye. Hêjaya bibîrxistinê ku Ûrugway di hefteya borî de diyar kiribû ku ew nikare bi barê penaberên Sûrî ve di vê salê de rabe. لسر تقینا باجار سروجه یا باکوری کردستان و یا کوتی دا سود جوان هاتن کشتن رایدارین ترکیه جالی خواه و اف بویار ایهوانه شرمزاد کرن. سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان و داخویانیه که دا گوت که ترور کی دکه بلا بکه لسر که تی کرن بلا وری کرن از نعنت لوان دکم دین، وجدان، ملت و ولات ترور نینه ام دخوازن که لهمبری ترور تکوشینه که ناو دولتی ورا کرن او کسین که هویتی پیک آنینه از لسر ناوین خواه و ملتین خواه شرمزاد دکم. لباکوری کردستان ده روزه دوشنبه شهر دنابره هیزن پکک و ارتش ترکی در نافچه آیدی مانه درکت. لگوری امورین میدانی ین ترکی که هیزن پکک ایریشی اتومبیل که ارتش ترکی لنافچه ین کرک و دیرسونا ین گریدای باجروک کومار کرن. در انجام دا لشگره کی ترک هاتا کشتن و دو کسین دنجی بریندار کتن. هر وسا پارێزارê فرید حسو دازانین که پکک دوی ایریشه دا برسب لسر کمکوژی سروجی ده.
هێژای ببیرخستنە یەک کۆ هەفتەیە بوریدا ڕێخستنە کەجەکە یەگرێدای پەکەکە داخوایانەیەکەدا دیار کردبوو کە ئەو نەما ڕێکهەفتنە ئاگەربەستێ دەنابەرا وێ و تورکیەدا بکارتینە. سەرۆکوەزیرە تورکی ئەحمەد داود ئۆغڵۆژی ئێریشێ موزەرێ شەرمەزاد کرد و گوت کە هەدەف ji vê êrişa Tirkiye û demokrasiya Tirkiye. Nemaze an nimêja cenazeyên ciwanan şehîdan îro li bajarê Eyn tavê hate kirin û ber bi memleketên wan ve hatin şandin. Piştî teqînê li gelek cihên Tirkiye ji bo protestkirina êrişa meş hatin derxistin. Lê mixabin hemî çalakî jî rastî êrişiyên polîsa hatin. Kendisi de Wezîrê Hundirîniyê Tirkî da diyarkirin ku di encam teqîna Persûsê de sûd kesên jiyana xweşdest dane û bêhterî sedî kesî birîndar ketiye û di nav wan da hevdîtin li rayedarên xwecehî da ku rêxistina Daişê li pey wê teqînê ye û di dema ku di heman bûyerê de li Persûsê teqînek li bajarê Kobanê jî çîbûye û li wir jî sê şervanên yepeke jiyana xwe ji dest da. Li bajarê Sirûcê got dikeve başûrê Rojhilatê Tirkiye bi dehan ji dilxwazên Kurd û Tirk li kampekê civiyan û nizanîbûn got ew derasta dawiya di jiyana wan de ye. Ew xortûkeçan li Pirsûsê li hev civiyan ji bo alîkariya projeyan û avakirina Kobanê bikin û piştî demekê wê derbasî Kobanê bibin. Li gorî hin alavên ragihandinê yên Tirkiye da nediyar kirin got li gorî jêderekî xwecehî got tûrikeke mayîn kirî berî got bicivin li heman deverê hatibû bicîkirin û hatibû amadekirin û têda hejmarek xortûkeçan jiyana xwe ji dest dan û hejmara qurbaniyên giha sîv du kesî û kêmanî sed jî birîndar ketin. Ji aliyekî din ve alavên ragihandinê da nediyar kirin got keçek ji Daişê xwe li nav wê civînê de teqandiye. Wezareta Derveya Hundirîn ji aliyê xwe ve da diyar kirin got encama teqînê de sîv du kesî jiyana xwe ji dest dana û rêxistina Daişê tohmetbar dikin. Wezareta Hundirîn ya Tirkiye û di daxuyaniyekê de da diyar kirin got ew êrişî ji aliyê terorê ve pêk hatiye got bi hikûmetê re alîkar bin da got bersiva terorê bidin. Li aliyekê din li tenîşta bajarê Sirûcê û bi taybetî li bajarê Kobanî ew jî rastî êrişekê hat pêştî got bargeheke yekîneyên parastina gel YPG li bajêr teqiye û li wir jî sê şervanên YPG jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar ketin û li gorî hin alavên ragihandinên bi ser YPG ve da nezanîn got teqîn li barê bendeke asayîşa li ser Rêya Helebê çêbû û alavên din jî da nediyar kirin got rêxistina got teqîn li Sirûcê pêk anîne heman rêxistinê got teqîna Kobanê jî pêk aniye. Ji bo vegerê li ser mijara Hesekê hin şer berdewama û roj bi roj hêzin rejîme û rêxistina Daişê tenê têne şkenandin û hêzin Kurdî ji aliyê xwe ve bi piştgiriya firokeyên hevgirtina navnetewî bi pêşve dikevin û bajêr derûpêş dikin. Di rapora bê de şiroveyên bêtir. Ev heyama heyvekê û şer û pevçûn û tovbaran bi ser bajarê Hesekê û derdora wê nehatiye rawestandin û taxên li ser aniya şer bi tevahî valabûna û koçberî hîn berdewama û hate zanîn got ev du rojin û pevçûn li taxên başûrê bajarê Hesekê di navbera yekîneyên parastina gel û rejîma Sûriyê ji aliyekî û rêxistina Daişê ji aliyekê din ve rû dide. Hin jêderên meydanî da nediyar kirin got şer li derdora taxa Enneşwa diqewime û da zanîn goriya di navbera meydana elektrîkê li Neşwa Rojhilat û meydana Elbasriya li taxa Xwêran sînore di navbera rêxistina Daişê û hêzên rejîmê de û hêzên rejîmê ji aliyê xwe ve bargehên Daişê li taxa Neşwa Rojava bi avê ji tokê tovbaran dike. Li aliyekê din û piştî got hêzên YPG Rêya Şedadê kontrol kirin û bajêr jî dorpêç kirin rê li pêşiya rêxistina Daişê hatiye girtin û ti çare li pêşiya wan nemaya yan şer bikin yan ji xwe radestî hêzên YPG bikin. Li gorî nûçegihanê Orient News got duh danê êvarê firokeyên hevgirtina navdewletî şeş caran bargeh û çeperên Daişê li taxa Neşwa Rojava tovbaran kirin û li gorî hin jêderên taybet ji YPG da nediyar kirin got encama tovbaranê de bi dehan ji çeteyên Daişê hatin kuştin û gelek ziyanên maddî jî gihandin cebelxaneyên heman rêxistinê. Heman jêderan da nezanîn got ji duh ve rêxistina Daişê alên spî li ser deverên şer hildide da got xwe radestî hêzên YPG bikin lê bersiv ji aliyê hêzên Kurdî ve tund bû. Li hêleke din rewangeha Sûriya mafê mirovan da diyar kirin got duh û di encama tovbaranê de li ser fewca Mêlebî ya başûrê Hesekê mîrekî Tûnisî û pênc cegdarên Daişê jî hatin kuştin.
و نهاتا زانین بفروکین رژیم بوون یانین هەفگرتنا ناودەولەتی بوون. لە ئالیەکیدن بەردەفکەیەکینێن پاراستنا گەلیە پەگەرەی دوور خەلیلدا دیارکردن گۆ بەرەڤانیا باژێر بە تاڤاهی کەتیە دەستی هێزن یەپەگەدا ڕێ دوور خەلیلش ئاجانسا ڕۆیتەرز ڕاگەهاند گۆ هێزن رێژیمێ لە حەسەکێ ژە هەف کەتیە و نگارێ باژێر بپارێزە ئەو بێت تەنێ لەسەر هەژمارەك خاڵان دەسەکنە. ڕێدور خەلیل دوماند گۆوان هێزن خۆ لە تاخین باشووری حەسەکێ بەلافکردنە و تێخویانیکردن گۆ هێزن یەپەگە جەکدارێن داعشێ لە هەندری باژێر دۆر پێچکردنە و هێزن یەپەگە دە هەردوو ڕۆژێن داویدا هەژمانێک ناوچەژی دەستێ داعشێ دەرخستن و پێشکەتناوان بەردەوامە. لێ گۆری گۆتێڕۆنیکردن و بەوان پێشکەتنێن هێزن کوردیەن بەردەوام تێخویانیکردن گۆ باژارێ حەسەکێ دەمەکە نێزیکدا وێ بکەوە دەستێ کورداندا و باژارێ حەسەکێ وێژ رێژیما سووری و ڕێخستنا داعشێ وەرە پاقشکردن. ji bo vegerê li ser mijara Bersûzê yê Bakurî Kurdistanê êrişeke xwekujî duh çêbû û di encamê de heta niha sû du kesan jiyana xweşdestana û nêzîkî 100 kesî jî birîndar bûne. Kecekê li ser teqîna Bersûzê daxuyaniyeke nivîskî bela kir û ragihand ku ew êriş ji aliyê Daişê ve û bi hevkariya hikûmeta AKP û Mîtva hatiye kirin. Di daxuyaniyeke toj da hate gotin ku serî da hikûmeta AKP li hember wê teqînê berpirsiyar e. Lewma divê ceza wêyekê bide û wiha hate ziman. Berpirsyariya serekeyê vê komkûciyê hikûmeta AKP ye ku jerê van ciwanan yekser hikûmeta AKP ye. Têkilî û îtîfaqa AKP ya ku li ser dijminatiya Kurdan a bi Daişê re kiriye rê li ber vê komkûjiyê vekiriye. Hevserokê Konseya Rêveber a Keceke Cemîl Bayix dibêje ku dive gelê me li hember vê rabin û ber bîbaniya hemberiyê polîtîkiyên AKP helwestê nîşan bidin. Bayîk û li hemberî êrişên Sirûcê diyar kir ku dive yeketî û biratiya gelên Tirkî bêhtir xort bibe û berseva pêwîstiyê bidin hikûmeta AKP û hevkariyên wê yên hovana û anî ziman ku girîng e ku hêzên çep û demokrasiyê yên Tirkî bêhtir bi tevgera azadiya Kurd tev bigerin û yeketiya tekoşîna xort bikin û pêşeroja demokratî û azadiya Tirkiyê biafrînin. Bi hezaran Dêrsimî duhdanê êvarê û bi armanca şermezadkirina komkûjiyê Bersûzê Sirûcê û li kolana hunerê ya navenda bajêrê Dêrsimê li hev civiyan. Girseye ku li ser banga civata bajarê Dêrsimê li hev kombûn dibin binkerta Doh Mêrçîn û Amed îrojî Bêrsûz em hesabê komkûjiyên berpirsin. Di kolana hunerê de heta ber bi birayara mafên mirovan meşiyan û dîkan jî nehatin vekirin. Li bajarê Dortmund li Almanya hîn partî û rêxistinên ji Bakur û Rojavayê Kurdistanê û hîn jî yên Almanî mangirtinek li darxistin. Ji nav wan tev deme rêxistina Ewropa Yeketiya İslamiya Kurdistanî HDP, hevgirtina ciwanên çap yên Türk, tevgera ciwanên azad yên Kurdistanî û Partiya Çap ya Almanî. Aynı zamanda desteklemekle kalmadı. Tehditler savurarak ve aynı zamanda ülke içerisinde bir taraftan barış demokrasisini yaparak ama diğer tarafta iç savaşa hazırlandı ve hazırlanıyor. Şimdi Dortmund Göçmen Kadınlar Birliği temsilcisi arkadaşlar. Barış'a haykıranlar kana bulandı bugün. IŞİD'in yaktığı Kobani'yi kuracaktık barış için. Barış için gelmiştik diyor bir genç. Barış'a ateş attınız. Genç bedenleri ateşe verdiniz. Kana doymadınız, doymuyorsunuz. Peşinde önümüzde Fraksiyona Partiya Demokrata Kurdistan PDK û di Parlamentoya Kurdistanê teqîna ku duh li bajarê Sirûcê çêbûye şermezad kir û sersaxî ji miletên şehîdan rexwest. Daxuyaniya wiha domand em wek Fraksiyona PDK di Parlamentoya Kurdistanê derbarî wê karê nemirovane ji bilî ku bi tundî wê teqînê terorîst şermezad dikin, hevdem pirs û sersaxiya pêşkêşî malbatên şehîdên wê bûyerê yên hovane dikin. Fraksiyona PDK wiha got em ji xwedeyên mezin lavekar aramiye bidin wan malbatan û şehîdên teqînê bi bihiştê berfireh şad bikin. Her wiha em bêhêvî dikin ku birîndar jî bi lez baş bibin.
سەرۆکەتیە هەرێما کوردستانی بە داخوێنیەکە نویسکی بە توندی ئێریشن لە دژی ناوەندە چاند و هونەرە ئاجوانان ئاشەرمەزاد کرد و داخویاکردن کە ئەو ئێریشن بڤی ئاوایی یەن تەرۆریست ئیدارەدایە ئان ئیرادایە هەموو ئالەیان بەهێز دەکە و ji بۆ کو ناv birîn û تەکوشینە تەرۆریستان. سەرۆکەتیە هەرێما کوردستانی و بە داخوێنیەکە نویسکی بە توندی ئێریش ji bilî navenda çand û ya ciwanan şermezad kir û serxweşî li malbatên şehîdan dike û hêviya bêşbûnê jî ji bo birîndarên vê rûdanê xwestin û hemxaniya xwe ji bo xuşk û birayên xwe yên li bakur anî ziman. Hevserokê HDP Salaheddîn Demirtaş beşdarî televizyoneke Mednû Çebû û Hîşt Axifî Demirtaş got mijara herî girîng ev e dibe êdî gelê me bi xwe tevdîrên xwe yên ewlekariyê bistîne divê teva jî saxên û bajarên navçeyên yên partiyane xwe biparêzin. Ji aliyê xwe ve hevserokên PDP Salaheddîn Demirtaş û Feygan Yüksakdağ bi daxuyaniyeke nivîskî êriş bi tundî şermezad kirin û hate diyarkirin ku ev êriş di salvegera şoreşa Rojava de li dijî şoreşgerên Türk pêk hatiye û dixwazin çempera sosyalîzmê li dor Kobanê bişkînin. Di daxuyaniyê de hate gotin ku rêveberên li Enqera jî hevparin di vê kiryarê de û banga hevgirtinê li gel kirin. دربارەی vê mijarê û rawestandinê û berfirehkirina hîn aleyan din em haberê xwe bidin Îstanbulê û gelmeya rojnamevan Mesûd Kizmaz. Kek Mesûd tu bixêr hatî vê bultenê. Kurdistanî, cîhan, Tirkiye û hemû alî jî teqîna Sirûcê şermezad dikin. Gelo kî berpirsiyar e? Kêkî Ebdû berî ku ez werim ser pirsawa em jî ez dixwazim bêjim em ji bo ew kesên ku divê êrîşa menfûr da jiyana xwe ji destan şehîd ketin em rehma Xwedê dixwazin ew kesên birîndar jî înşallah em dixwazin li demekê nêz de sağ bibin baş bibin. Kêkî Ebdû niha divê êrîşê da kî berpirsiyar e em dixwazin ez dixwazim tiştekî wisa bêjim ev êrîşeke xwekujî ye bi destê mîlîtanekî Daişê hatiye çêkirin. Em dizanin ku îro ji destpêka derketina Daişê vir da heta niha Tirkiye bi awayekî têkiliya Tirkiye bi Daişê re heye û car caran jî em dizanin ku ev têkilî her çi qes înkar bikin jî xurt e. Madem wisaye em dizanin li Tirkiye jî nêzî 2 milyon jî penaber hene û di nava van penaberan de jî gelek mîlîtanên Daişê hene li vê derê hucre û malên Daişê hene heta niha ev bi rehetî li Tirkiyeyê digerin civînên xwe li dar dixin diçin Sûriye şer dikin têne vê derê li van deran tên tedawî dibin. Gava têkiliyeke wisa hebe mirov dikare bêje ku li Tirkiye kîjan êriş kîjan em bêjin provokasyon çêbin divê de berpirsiyar Tirkiyeya hikûmeta lewra hikûmet berpirsiyare ku cana canên jiyana hemwelatiyên xwe biparêze. Ne tenê ev Kêkî Ebdû berî hilbijartinan jî di pêvajoya hilbijartinê da gelek êriş hatin li ser Partiya Kurdan û tişta girîng jî ew e tüccaran berpirsê van jî nayên girtin tenê gava di mîtînga Diyarbekirê da bombe hatin tepandin zarokekî 18 salî hate girtin lê em nikarin bêjin ku ev jî bi tena serê xwe ev mesele organize kiriye û çûye li wê derê teqî bombe teqandiye. Îro aynı mesele li vir jî heye belê qîzeke 18 salî ye û em bêjin êrişeke xwekujî çêkiriye lê em dizanin ku li wê derê gelek ev bûyereke organize ye û li wê derê jî tedbîr hatibûn standin çawa çê dibe ku ev insan dikeve nava van insanan xwe diteqîne yanî ziafeke ewlehiyê heye madem ziafa ewlehiyê heye ji ber ewlehiyê hikûmet berpirsiyar e û em dixwazin hikûmet di demekî nêz de jî berpirsiyarê vê bûyerê bibîne. Belê Kêkî Ebdû. Belê me dixwast tiştekî din ji te pirskira. Çima Bersûz, çima Sirûc, çima bajarekî Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê çima ne bajarekî Tirkî li hember vê yekê gelo Erdogan kanê cîhanê bixapîne ku hîro ew ne li hember Daişê alîkar e. Me dî jî çend rojan berê Sûmeya Erdogan
لعرفا نخوشخانه بريفا دبا ودرمان بريندارين داعش جي درمان دكه بله که عبدو پرساتت جهده یا براستی چما نه باجاره کی دن چما پرسوز نه هم دخوازم تشتکی بیجم تکیلیا دنابرا ترکیه و داعش ده ایدی دنیا پی حسیا حتی سروک امریکا اوباما جی ترکیه رخنه کر و گود سینور خو زیادتر تدبیر بگره و پیشی لمیلیتان داعش بگره پشتی کو دنیا پی حسیا و د چاپمنیا دنیای د جی د هات نویساندن ترکیه خواست به ایماج خو بگو حره و هم بیژن لتناوا ترکیه ده بسر هنک مالن داعش ده گرتن هنک انسان جی برچاف کرن ل بشاف برچاف کرن بنچاف کرن پشت رجیس به بردان پشت را ام بیژن داعش او تهدید کرن گوامه ام تركيا وك دجمان قبول تكن ليه تشتا عجب أفا كيك عبدو إيرو داعش لتركيا بله بویران چه دکه خود امبیشن پرووکاسیونان چه دکه لی ایریشان چه دکه نه لدجی سازیان دولته لدجی گلی کرد چه دکه ام دبینن کو د میتینگ هدا پیدا ایکو مرنجی کرد بون ایرو لپرسوسی کسین کو مرنجی کردن او کسی کی بون ام بکرتاسی بیژن جوانین کمالیا جوانین سوسیالیست بو جبو چلوه داره بون خواستن که هرن کوبانی لکوبانی آلیکاریا زاروکان بکن لوه داره چند چالاکیان لدار خستن یعنی دکارم بیشن که ایرو داعش لترکیه ایریشان چه دیگه لیل همبر گلی کرد چه دیگه چما پرسوز روزه که بریوه که عبدو هنجی دزانن سالوگرا شورشا روجاوای کردستانی بود 19 تموز ولوی درجی HDP میتینگ اکل دارخست و پیروزباهی کر بلکه برسفک بجبوه بلکه چافترساندنک بجبوه لی ام دزانن کو براستی ایریش تنه نجبو کشتن انسانانا گلک حساب قریش هنل سروی ایریشه از دخوازم حتی تشتکی دم بیجم دبکو اف ایریش جبو سیاستا ناف خوی یا ترکیه به لورا هنجی دزانن آنها خباتین کواليسيون هنه دنابرا پارتیان ده لی ام دزانن کو اردوغان جی نخوازه کو کواليسيون چه به دخوازه کو جنوب هلبجارتنه که بر وقت پیش وقت چه به و اخ پارتی جنوب به اقتدار به تناصری خو لو ماجی دخوازه کو HDP جنوب راین برز مسعود HDP و گرنه یعنی ام دکارم بیژن کو لسر وی ایریشی گلک حسابن قریشنه نتنه مثلا بله برز مسعود تشتكي دمشتا برسكم جنابي و قالوا جبو روجافا هيرو قالك ناكوكي تشيدفن هندر تركيا دا اردوغان آماده جبو كردين روجافا كردستاني داكو ناكوكي عندنا بران تركيا وكردين با كردا تشيبكا ونهيرو ديبينن كو هدفا وكاجاكا توانا راست الراس لديجي AKP دكن وانا دكن بر برسيار لهمبر بيت حقيني بله يعني من فرصة تام فهمنا كرد خوازت بله از جردش ترى بيجما قالوا اردوغان جبو خاطري كردي روجافاي كردستاني آماده کو شرکی نو به پک کرابکه هیرو ام دیویژن جبو خاطر و تقینه کجا کو هدف راست راست AKP دکه بر پرسیار لبر بیاکی بله كيك عبدو لتركيا بروجه حري مزن او بخواد بليف دكين بناف دكين دبيجن بيواجويا اشتيه ام دخوازن کو ایدی بکردان را لحف بکن و بکردان را جنوب و ترکیه آوا بکن او وک دولت که دموکرات و به حف را بجین لی ام دبینن کو پشتی کو اقتدار خواندا کرن دفج پیواژو باردان حتی بری هل بجارتنه جی لی ایرو ام دکارم بیژن او پیواژو به تمامی خاپاندن بویا یعنی جبو کو ده هل بجارتنان در رای کردان بستینن خاپاندنک بویا او ایرو بری هل بجارتنان اردوغان جخوا ماسه قلباند بو نهاجی دبیجه انکار دکه و دبیجه تشتکی وساتنه از باورم که اردوغان شرک دایه برچاوی خواه بکردان را جبو که اقتدار خواه بردان بکه جخوا اردوغان دکاره هر تشتکی بکه یک عادو دو از دخوازم تشتکی بیجم که عبدو نها هونجی دزانن پشتی که گره سپی کت دست کردان اردوغان رابو سر پیان و قیامت را کرد از امنا خوازن که کانتون ببن یک لورا لوی داره قوریدورک ده چیکرن خواست که حرمه که اولاد چیکه لی اکتورن مزن ین لی حرم
اف قبول نکرن از دبیجم قای بلکی جی جخوار حنجته که چه دکن جخوار حنجته که چه دکن دا کو سبب دو سبب بیجن کو بنر لو در رخصتنا داعش تروریست هيا و تل ولات من ایریشن تروریست چه دکه لو جبو کو خو بپارزم لازم از هر موی داره یعنی جبو حنجتا تیکتنا سوریه ایش دبک او با لی از دبینم که آنها پیواژوی آشتی جبو نخما حکومتیه دکاره و پیواژوی دجاره که دا هلوشینه فقط تشتک هیا نهال ترکیه که عبدو سدی هفتی پنج پشتوانیه پیواژوی آشتی هیا لو ماجی اردوغان نخوازه که به سبب تکبرنا پیواژوی نها پیککی هدف تحریک دکه داکو او و ماسه بقولی بینن و ایریشی اسکر بکن دست به شرکی بکن و پشتره خوش برپرسیاری هلوشاندنا پیواژوی خلاص بکن بله بکک مسعود کزماز روزنامه‌وان ژ استانبول د ممتر داوی هات گلک سپاس بولتن ما بردوام ناوبرک بچوک اونو بگر دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده اگر تبو خواهد ناس بکشل دورات چه دوه گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکلگی سادون السين اورينت نيوز دربسيه سیپاندر کش با اورینت نیوز سوئیسرا شیروان مل ابراهیم اورینت نیوز هولر جوان الكردي اورينت نيوز عموده محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ایمال کرد اورینت نیوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان ازادي الباجار كوباني بولتنا كردي اورينت نيوز ده یکو بهستیه نوک یکو دیتیه تراجیدیا تقینان لهری من کردی بردوام و ویجاره لرمیلان و سرکانیه لحسك شرقران دبا ويا فقات تاخين باشور دور بيش دكن وچكدارن داعش آلن سبي هلددن كجك و هدف تركيا توانبار دكن لسر تاقينا سروجي و بوليسين ترك ريل بر بيشانداران دقرن لسر تقینا دهل کوبانی سروک دسته کار هندرینی کانتونا کوبانی بوزان خلیل دیار کرد که جبر گرمه و شاشتیه که لسر وکرنا موشکن هاونه تقین چی بو و تیدا سه شروانی یا پگه جیانا خوش دستا بینک ودیه تقینا کنا چی بود 5 ساعت پشتی نیورو رحبا میکبنا داوالا من مانی تشغلی بد کردن نتیجه ویجی حراتی شاشاکاتا چه کردن قزاکاتا چه کردن بمباکاتا تقواندن خساره وی گرد تقبیل ما این ما لیکولین دکنن باورد کلده امی حرس الودره وی شهید کتنه این ذاتنا منا بحث کنه یعنی ما قايد يعني خبرتنا قال لي اخوك انه قزاكاتا چه کردن نه مثلا تقین نتیجه تروریستی و ارهابی داعش نوارگاه تقینا که قزاکه ذات منا وجني كل كلام منا بيوري بدرنا بيار
توریا سووریا مافی مرۆڤان و دراپۆرێکەدا دیار کرد کۆ di cejna Remezanê 157 welatiyên Sûrî di nav wan de jin û zarok hene jiyana xwe ji dest dadin. Di rapora bêda şiroveyên bêtir em bi hev re tamaşe bikin. Di dema goşahiya cejna Remezanê tune û hêdî dîmenên şahiyê li Sûriyê winda dibin. Rejîma Sûrî cejna Remezanê bi bermîlên teqîner li ser xelkê xwe pîroz kir û mirin li ser asîmanê Sûriyê baran. Di heman babetê te îro toreya Sûriya mafê mirovan raporek da diyar kirin û tê de hat 157 welatiyên Sûriyê di cejna Remezanê de jiyana xwe ji dest dane. Di nav wan 143 sivîl li ser destê rejîma Esed hatine kuştin û 19 li ser destê çekdarên radîkal hatine kuştin û 3 kes li ser destê dijberiya Sûriyê hatine kuştin û 5 jî li ser destên nenas hatine kuştin. Toreyê te kes kir got kesên li ser destê rejîmê hatine kuştin 36 zarokin û 24 jinin û rêjeya zarok û jinên got li ser destê rejîma Esed hatine kuştin giha 48 cesedî. Her wiha toreyê dazanîn got bêhtirî kesên got li ser destê rejîma Sûrî hatine kuştin bi sedema operasyonên topbarana bermîlên teqîner yê got avahiyên wan li hejmarek parêzgehên Sûrî hatine armanc kirin. Jê derên xwe cehî ji aliyê xwedana diyar kirin got rejîma Esed û gelek çekdar li Sûrî ti cudahiyê di navbera rojiyê û cejnê de nabînin û anîne ziman got hejmara kuştiyên li Sûriyê di heyva rojiyê de bi hezaran bû û rêjeya kuştinê di cejnê de kêm nebû. Berî demekê jî çend rêxistinên mafnas dane diyar kirin got hejmara kuştiyan li Sûriyê di meha Remezanê de gihişte bêhtirî 5000 sivîlî. Li Kobanê diyardeya koçberbûnê roj bi roj zêde dibe. Pêla mezin ji nifşa ciwanan e. Sedema sereke ji vê diyardeya ew ku nekokiyên siyasî û tunebûna derfetên kar li Rojavayê Kurdistanê. Ev yek bandora xwe li ser pêşeroja Kobanê hebe di warê aborî û civakî de. Bi taybet piştî komkujiya dawî ya ku têda 120 kes hate kuştin. Diyardeya koçberbûnê ji Kobanê ev bû 2 salên roj bi roj zêde dibe wek hemû bajarên Kurd û Sûrî bigiştî. Ev yek xuya dike li kolan lê sedema sereke ji vê diyardeyê ra tunebûna derfetên kar û wendabûna pêdiviyên jiyanê li bajar. Te emanet hîn Kobanê tune fırseta amel tune ji xortara xort bêkar nabe bê av nabe bê kereben nabe. Yani vajî muqawematê xort te nebeke internet binêreke televîzyonê binêreke exbara binêre yani karê fırseta amel û va karana gişkir Kobanê heyan hatine ne xort bi vê terîqe elimke hecr bi derkevê derxwe. Pêla koçberbûnê di nav refê ciwanan da yê herî zêde ye di vê civakê da û ta niha tê hêjmartinî fermî di vê mijarê da tune ye lê tê texmînkirin ku pêla wan digihe ji sedî heştê û ev yek wê bandora xwe li ser civakê bike di pêşerojê da. Meselî molon yani her molekê mesela 4-5 xorta xwane mesela xuşî xwe hiştine sê qîz mola hiştine û derket neçûne dervaya. Yani va şaşiya ke pere mezine zahira ke grana yani vaqt sanki kod sanki ştu be yani ona müştem ameli bifekere vaqt kana sabah yani زواج ما نگرگه حیات ما نگرگه خورد گیچین و خوردی گدرنی و نگرن yani sedi hafte sedi haçti tenne naxord giçine Wek mînakê 20 parêzerên tenê di hindirê Kobanê da mane ji hêjmara 115 parêzeran. Ev tê wateya ku kesên akadîmî û pispor nerazîbûna xwe li ser rewşa siyasî û aborî didin. نتیجه با خرابونی باجار می کوبند چی بی تقریبا 150 باجار خرابی یعنی عالم نکنه بره مال خال عردن یعنی خرابه بیه اب نقطه دیان مسئله بهابونی مازوت و بنزینی بهابونی غرید نقطه دین شغلتنا البركو ملاتواري حل مريض سيخوات سيهافكي با حل سياسي بري كشكي ايد ديان عوامل مشجع حبن جي اداره دا باندورا في ديارديه لسر ابوريا قال هيا كو هر كسك جي 8 تا 10000 دولار دده تاكو بگها اوروبا دريچكي نيروارا و او يك بو سدم كوتانوها بدهان جوانان جيانا خواج دس بدن ولاتن كو جوان لدبن ميوان وك هرما كردستان تركيا و پارزمينا اوروبا كو اف يك بو يك خون جكزين خزان را
نارامبونا روشا اولاهی و سیاسی دهندری سوری دا هیچ کو روش به روش پیل پنابران زیده ببن لی روجا وگرا واشینا یان جبو ولات خواتا نها ندیاره جبر کو روشا سوری بگیشتی بویا لیستوک ده دست ولاتن مزنده ولات بکر اورینت نیوز کوبانی درباری سەدەمێن کۆچبەریە وڵاتیان ji Sûriyê ji kes dibêjin ku baş e em ji leşgeriya çar li Sûriyê jê xelas bûn û çekîhana me Ciwan İbrahîm li Brîtanya li nav revenda Kurdî geriya û ev rapersîn ji me re amade kir. Revenda Kurdî li Brîtanya mezin dibe û bi taybet piştî şûreşa Sûriyê. Me xwestem ji wan pirskin çi sedemên ku dihêlin ew ji welat derkevin û çi ji Sûriyê tê bîra wan û bêhtir bêriya çi dikin. أكيد جبو تشتن جواتي زوردارين جواتي بو چناي بيرامه حر تشتد ولاد أكيد تي بيرامرو جواتا مني كردي جو حر دقت كاري هاري كيجان درباس بي كيجان مالي بي قد بيجي ألو بي تشتك نولو تشتي مزل مش تشتي بتشوشي جو خلت كيمه وكش ويدا بونو ولو بهم كردي اشتاق ويدا حرتم انجليزي بحمد اشتاق مز كردي كي ناش داخلم والله مبيرا عفرين كري واخي عفرين وسوريا وبويا سوريا وجوي سوريا وخورني سوريا جي از هاتم امجبر حكمة بشار امرفيان قش ظلم بو وكشتم بو وتعديل خلق ذكر الملت اهل دعوة تيوي جوفا تيوي قال كي خوشبون محمد اشتيت خوشبو موضوع ما عسكريش ما تخصني من نقص عسكري جوار بكم وزهاتن فر اوضاع جي خراب وهاتن فر بري سوري ما تكنجي بخسر وجايني تليفون ده فالا ما جيش هفدو ديتن شو ارجيل كيف ادخل دركتن ان كفرنات نكل تشتيبك جماعه خلنا خو تمامكم اهل وهفال مش خم بيريا كما بيريا سوري نكري بس ما بيريا اهل وهفال كري حرتش بو يعني تشتيت سوري تشيبو گواز جا خو باوی خو ببینم گواز بوان رونیم گو جوینی بری هبن هوا زحمت التلفر ببینم مبریا او جوات منی بردریا کرنه شپیر که ایتالیا شوی بریا هر تشتی کریه باور که جبهنا نان حتی هما تبیتش از بو خوندنی هاتم قورتن هوالی ما و جوین عائلی اهلی من بابی من جامن قامشلو مشكلة ما مشكلة أحب من كردان بو مشكلة ما هو الحكومة السوري أما مجبور بون مدركبن جو سوري وخواصر خانيا وطافكا قول ما تخص به قابا مش يارد بنقوم جاي محروم بون في شازنا صال عجيب الشغل ملات ما بيشتي تخاصن كدار كفن هاجي فقرن دداوية دا سرنشة تراجيديا تقينا لهريمن كردي بردوامه وفيجاري لرميلان وسريكانية لحسك شرقران دباوية بقى تاخن باشور دور پیش دکن و چکدار داعش آلین سپی هل ددن كاجا كو هدف تركيا توانبار دكه لسر تاخينا سروجي و بوليسين ترك ريل پیش خاپيشان داران دگرن لفر ام گیشتن داویه بولتنا خویا ایرو حتی بولتنا سبا هر شادو بختوار بن